Hello, everyone. Hello. It's so nice to meet you all. You are all so wonderful. And I am so excited to see you more this week. And I hope that you are doing well in your studies, right? You're learning a lot. And I'm excited to see what you guys are learning and hopefully teach you a little bit as well. And I'm so happy to meet you all. It's really I'm so grateful for this. Yes, so thank you so much again. Thank you for your words. It's a nice for us, okay? The very fortunate that we're having here. We go and teaching them whatever you learn, explain, transport, share with them their experiences. Okay. Then there will be feel encouraged. Of course. Okay. Yeah. And enlightenment for them to some extent. Yeah. Yes, sir. তেওঁ তোমালোকৰ প্ৰতি ইন্টাৰেকশ্যন কৰিব, কথা পাতিব, আৰু তেওঁ যিখিনি স্পেইনত শিকি আহিছে, তাত পঢ়িছিল তেখেতে, তেওঁ পঢ়িছে আপোনালোকে জানানে পৃথিৱীৰ এখন ডাঙৰ বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোৰ্ড, হয় নহয় লণ্ডনৰ দুখনি ডাঙৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেম্ব্ৰিজ আৰু অক্সফোৰ্ড, অক্সব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিজ ইন ইংলেণ্ড। গতিকে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মাজলৈ আহিছে আৰু যিমান দিন তুমি থাকিবা ইয়াত আই হোপ এভাৰ চিন্স ইউ আৰ হিয়াৰ you give your best to students so that they can feel inspired. Of course. Okay. Yeah, I would say that one thing, I never thought that I could go to Oxford. I thought it was impossible, you know. In Spain, we don't even think about this. It's not like when we go to school in Spain, it's very much like you study and you go to local college and then you stay there, you know. And so really, I would like to say that any of you, you know, you can achieve really anything that you really put your mind to, you know. Even Oxford, I know a lot of students from India as well there. So it's very possible. You guys can do whatever you want, really. And আমি শুনিছিলোঁ ৰুবুল মাউতৰ কথা শুনিছোঁ, ৰুবুল মাউতৰ কথা সদায় শুনিছা হয় নাই? ইমান এখন দুখীয়া ঠাইৰ পৰা দুখীয়া গাঁৱৰ পৰা গৈ তেওঁ এতিয়া কৈ আছে কি পিনাকল অফ ছাকচেছ ৰুবুল মাউত। He is in the pinnacle of success. আমি সুধো পাৰিম তেওঁ কৈছে স্পেইনত থাকি তাত পঢ়িম তেওঁ কেতিয়া ভবা নাছিলে। এতিয়া আমি অসমত থাকি যোৰহাটত থাকি আমি যে পঢ়িব নোৱাৰিম অক্সফোৰ্ড কেম্ব্ৰিজত সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মানে আমি ইচ্ছা কৰিলে পাৰিম। Okay, if we dream that way, we can fulfill our dreams. First, you have to dream first. Exactly, yes. সপোন দেখিব লাগিব কিন্তু এইটো এটা লাইন মনত পৰিছে আমাৰ যে কল্পনা চাওলাই কৈছে লাইনটো the path from dream to success always exists. Yes. May you have the dream to find it and vision to go on to it. I fully agree. That is exactly. এইটো হ'ব লাগিব সপোন দেখিবই লাগিব এটা সুন্দৰ কথা এটা ক'লে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত থকা সময়ছোৱাত আমাক শিক্ষা দিব জানিব শ্বেয়াৰ কৰিব খুব ভাল হ'ব আৰু we are hopeful of that. And ever since we're here then you will talk to them the friendly way and share with them whatever you learn in Spain. Of course. Thank you. Yeah. I am so happy to share. Thank you. Thank you so much. সকলো ক্লাছত যাবা তেওঁ কথা পাতিব তোমালোকৰ লগত তোমাক শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। Thank you.